Kivangji jangmi puni phayeng ko trogar ni si MP election na tikilik padupon popo Election Commission of India pen kipangdak aphijong karbiang longarlo jesamet BJP, APHLC, Congress, ASDC la pena kaprek racharia songatu mithang ke kroya party kache pahai thekjia phan armu kache sando de sangse ke claim ke dam la pen kache sorsa kache putot asonsi thek ponlong Lason thotsi ke dam tanga por All Party Hills Leaders Conference mati APHLC atum ke Karbiang Autonomous Council aphan voter list kaselam aron chokchi kebe ke cha so aphan voter list pen ing thanang chi pu aphong rada thingno lamthei piklang tangte chokchi heno pu thek lora phi nonapor All Party Hills Leaders Conference atum election mati kilik kache pati dun thu det ke mangkhumimik lasi APHLC atum ke election mati kilik ke pathudun ji a order velu pusi jangmi poni phainer kebarni tiripi ASDC asa hemalong phirang kya mai kangye hut ASDC lamjai sa ko Daniel Teron pen ning chipon APHLC atum rem nai punel tum ipu bangke dupik APHLC teman kipu bangke isia point bangke APHLC atum pen congress tum conspiracy a join in 1969 and inkanta labang so autonomous state long later aran sian alam tan ning gelo mitel because of them only otherwise ACC KSA KNC ke aphialam do jakas ta mang thek yok proji and for that purpose even kaskom ta mang thek thedati lasi la 1969 an inkan labang so nangka betray pot autonomous state puthak hala bang so portal atufan election parem vekni first point second point bangke litum kapirem nahi po bangke lahenlo je APHLC pen congress tu nang tumar julo APHLC pusta not only APHLC congress also nele tum proposal pilomati yela tum pan BJP pan kape remundia ja kongke atwari civil lake opposition party an chingrumet nang po la pen common candidate president nang po la pulote BJP pan paremun populo halang so proposal te APHLC tum progre la pen pulote kroikre pulote nele nge paremlong nang pulote pan bangke laisilo hini alama mangala tun pachube re-election tuliram rohang pan pasun po nitume contract kache thak po sakuri kache thak po putang rat pan pachube der lumati mase yudo tum ke thur pak mati ijuge yudo tum ke thur pak mati lasi ta tuliram rohang pan ku pusi ka pisunun po ijuge le re-election po pachube mati lage lasi langso engol penta latung pan parem vik ni lanjut kali APHLC bangke India Bloc Alliance a candidate tan nega tiket long edo puta cipu mati labang so pota parem nai non last bang ka parem nai bangke a hem asoramenta ing tikathar ifidivit pet citok tet lake karbia customary law against law lasi lasonson inut IAS officer kabujui pik amunit constitution da thek pik law da thek pik pa munit langsung ke tok der bang galang li lota thik thek la pen karbia customary law against them tu la apanyo si paremre pulote mumu kadog eta citok repo arlo su tu manta pinso kurdu net po si pangrider phike jo lai kaddo we kamatha pesenel tum nona diu APHLC phan bangke parem vek ning News Report Karbing Long Life